se uye ahantan Dr. Franka Mwakwehne minister tie miniano na meka sa asem na chiro se uye ahantan se uye dwe se o matumi se sanwa me ne wo ebenya problem na me sanka biem Dr. Franka Mwakwehne minia se o ma position yi se san eye ahantan eye dwe te say former regional minister Osei-Mensah me no benya problem wan hwe a wo ho ntow because ye mu bi tu ya no si uso a wonim de betimi asi enti prove me wrong ma yen hu say ye de adwuma ma mabuno metimi aye ma yen prove nkyere nkrofo say yen ye wo mogya emu odu arise Ghana youth no say ye de tumi na se maburu nsa wa Ashanti region say ye mani nya yie enti men ko jejeje bribe men ko tonton ma abaya sase men fa patapa ne apobo ensisi obia de efata wo no osoro je yankrompon de bema wo minim se ope nipa nso pe wasem se ema ne ba wo nchen a se ye betete wo pa but ema ne ba wo nchen a men pamo omu te se de nano regional minister pamo ema ye ma menum te se bi omu ye moa no minim se wo de wo nyesa